Tenía una tarta de manzana, como se llama Charlotka, es de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Es muy popular. En otoño, cuando tenemos muchísimas de manzanas, comemos esto cada día. Y sí, mucha gente ha probado, ha gustado mucho a todos. Eso es súper guay, conocer a la gente más que con este formato. Sí, estamos aprendiendo, quiero bye. Poliki. Sí, en la calle lo hemos hecho, hoy no tanto, pero... Hoy no tanto, hoy no, mucho de acción para hacer comida, pero en general practicamos, sí, poco a poco con amigos aquí, sí. La tarde súper bien, venimos muy emocionados, desde que nos dijeron en la clase que podíamos participar para insertarnos en la comunidad de Guetaria, aunque todavía no hablemos el idioma local, pero bueno, vamos poquito a poco aprendiendo. Y entonces preparamos cerdo asado a la cubana. Me dediqué a buscar bien los condimentos que usamos en Cuba, como son la naranja agria, no había naranja agria, pero bueno, con la naranja dulce y el ajo, y entonces bueno, con el carbón, que es el que le da el toque final para que quede más rico. Y evidentemente en 20 minutos se fue todo. Yo creo que fue un éxito. Si me gustaría repetir, me dicen que bueno, el año que viene, así que entusiasmado para volver a repetir. Sí. Algunos preguntando, bueno, y se acabó. Pero sí, les gustó mucho y preguntaban qué trae, qué... Hay que repetir, sí. Zaki ezberdinak korratzea asko gustatzen zat, eta hau, ideala. Honduras da Guatemalakoa asko gustatu zatin. Egia esan gutxi, ze porratzea jutegea, eta behaiekin gutxi, hitz batzuk iten txozu, baina gutxi, gehora igual guain hemen. Ze kolak eta egoten txun, orduan betire zaio den elkarrizketa mantentzia. Helburu bezala zeintzan, bazan jendia elkarrez hautzia, da gehien bat kanpotiz etorrena, guk haien berri izatea eta behiek gore berri izatea. Orduan, hasieran hasi zen abentura bezala, ingo deu, aber nola ateratzen den, eta laukote bat osatu zen, eta lehen pausoak izan zian. Bigarren urtean, 8 laun edo, eta hobeto, eta guan 11 laun, gaina euskaltegiko mai bat, euskaltegiko mai hortan 7 nazionalidade desberdin daude, eta oso bide polita indala uste, hartzapekin batea lanian, eta gaur egun, gaurko hau, ikustea ze arrakasta hona izan duen, arrakasta handi bat, eta jarraitzeko gu indarrakin, eta hartzapek jarraitzen duen, animatuta. Jakiak probatziaz aparte, da elkarren arteko harreman hori sortzia. Importantena igual, denetan. Eta behake behen arteko harremanak eitia, eta badu, ze kontuatzeak behien artean eitzeiten duela, eta ara, zunungoa zea, eta badu eragina. Ondo, azkenian urte gaur joazten enean ikuste dugu bizkat jendia aidala zabaltzen, da behaien artean komunitateak aidi alkarrei berri ematen, horrek ekartzo baita ere jende gehiago etortzia, antolaketarako ere erresagoa da, eta aldi berean behaien arteko harremanare zabaltzen dihoa, horrek ekartzuna da plazare jende gehiago gerturatzea, harreman gehiago egotia, eta danok bertan bizi ganean, bertako danak elkarrekin harremantzeko aukera gehiago egotia. Azkenean hortako janaia itzaki da bakarrik handa, lehen plaza antzan, eremua txikiagoa da, eta oain gaur adibidez frontoira pasa daunean, oaindik eta jende gehiago etorri da galdezka antolatzen eginean, nabarmenagoa dalako eta ikusgarriago bezala dalako, lekuagatik, okupatzen espazioagatik, dago jende kopuruagatik eta sortzean giroagatik. Azkenean hau udala eta hartzapen artean antolatzea, baina aldi berean antolatzaile bezala hartzapeke badazka laguntaldia beti da ona eskertzeko eta beti eskertu behar dena behen laguntza hori, eta behaien laguntzai eskertutako aukera baita ere gaur erratzaldean partaideakin hitz egiteko espazio hori ukitzeko. Eta zujute zenen jendean galdetzea ze moz denak esatezu, ze oso ondo sentiu naiz, jendeakin harreman aukidet eta hori politia da, jendeak interesa erakutsi du. Asko eskertzen gauza da, eta gure ere gertatzen zaigu. Jendean gerturatze geha, igual urte guztian gerturako zeinakena, eta jendeakin hitz egiteko aukera hori dakau. Orduan gu bizi duen bezala, herritarrak bizi duela pentsatzen.